I have a very special friend to introduce to you. Chtěl bych vám představit velice vzácného přítele. He's a friend of mine, but most of all, he's a friend of God. Je to můj přítel, ale především je to Boží přítel. This man, I love him with all my heart. He's become so dear in my life. Je pro mě tak vzácný, miluji ho celým svým srdcem. And he's the real deal. A je opravdický. He's full of Jesus Christ. Je plný Ježíše Krista. Why don't you give a warm European welcome to Todd Prosím, White? přivítejte Todda Whitea. Jesus. Ježíš. Jesus. Ježíš. Jesus. Ježíš. Let us know you, Dovol nám poznať sa. the real you, Skutočného teba. not some fake, Nie nejaký umelý not obraz. some fraud. Nie nejaký podvod. Let us know the real you, Dovol nám poznať skutočného Ježiša. the one that washes away Toho, ktorý obmýva všetko. all guilt, Každú vinu, all shame, každú hanbu, all condemnation, každé odsúdené, all fear. každý strach. Let us know Daj nám poznať the true power skutočnú moc of the real gospel, skutočného the evanjelia, original gospel, originálneho evanjelia, the perfect love pôvodného dokonalú lásku, that casts out all fear, ktorá vyháňa všetok strach, that makes us fearless, ktorá z nás robí bold as a lion, ľudí, ktorí nemajú strach, sú because we have smelí ako levy. an amazing dad. Pretože máme tak úžasného, skvelého otca. Can you hear me? Počujete ma tam dole? See, that's my problem. Toto je taký môj problém. I've got an amazing dad. Mám skvelého otca. He's the best dad ever. Je to ten najlepší otec. Ever. Absolútne najlepší. Best dad ever. Najlepší otec, aký existuje. He thought about me way before any of this was here. On myslel na mňa ešte predtým, než čokoľvek z tohto vzniklo. He thought about me way before the world was created. On ma mal na mysli predtým, než bol stvorený svet. He thought about me before the sea was created. Myslel na mňa predtým, než vzniklo to semeno. He thought about me before the mountains were created. Predtým, než vznikol oceán, predtým, než vznikli hory. He thought about me before the universe was created. On ma mal na mysli predtým, než stvoril vesmír. He thought about me before. On ma mal na mysli ešte predtým. Way before. Dávno predtým. Way before. Dávno predtým. He's the best dad ever. On je ten najlepší otec. He's the best dad ever. On je ten najlepší otec, aký je. See, religion is one of the most dangerous things on the planet. Náboženstvo je jedno z najnebezpečnejších vecí na tejto planete. Religion, Náboženstvo, the theory about God, teória o Bohu, the theory about Muhammad, teória o Mohamedovi, the theory about whoever, teória o komkoľvek inom, a theory about whatever. teória o čomkoľvek. I don't serve a theory. Ja neslúžim I teórii. serve the best dad ever. Ja slúžim tomu najlepšiemu otcovi, aký je. The best dad ever. Najlepší tačka, aký je. I'm on a plane today. Dnes som bol v lietadle. I actually just landed here. Nedávno som len pristal. And I get on the plane, Ako som tak nastúpil do lietadla, and the airline attendant kind of gives me the look, tak prišla za mnou letuška, tak sa na mňa zvláštne pozrela. because my hair was all up on the top of my head. Pretože som mal tak pekné hore vyčesané Give me that vlasy. look. A ona tak sa na mňa pozrela. What is this? Čo je toto? I said, hi, how are you? Ja hovorím, ahoj, ako sa máš? Okay. Dobre. She said, how are you? A on hovorí, ako sa máš ty? I said, I'm amazing. Ja hovorím, ja sa mám perfektne. Oh, really? Naozaj. I said, yeah, Ja hovorím, áno. I got the best dad ever. Mám toho najlepšieho otca. Okay. Áno. I'm going to leave you alone. Asi ťa nechám samého. I'll be right here.
a budem čakať tu. When you walk back, I'll be right here. A keď sa vrátiš späť, tak potom budem zasa tu. What is wrong with you? Čo, niečo mi na tebe It's nesedí. not what's wrong. Nie je to o tom, čo je na It's mne what's zlé. been made right. Je to o tom, čo bolo spravené, uzdravené. See, I never knew that I had the best dad Pretože, ever. aby si rozumel, ja som nevedel predtým o tom, že mám toho najlepšieho otca. I was separated from dad. Bol som oddelený od svojho otca. I was blind at birth. Bol som slepý od pôrodu. I had no idea Absolútne som ani len netušil, why I was on the earth. prečo som bol na tejto zemi. But then when I met him, Ale potom, keď som ho stretol, everything changed. všetko sa zmenilo. Okay, I'm going to leave you alone. OK, nechám ťa tu samého, But I'll be right here. ale budem čakať tu. She came back and she said, Za chvíľku sa vrátila späť a hovorí, you know, vieš čo? you and this girl, Ty a tamto dievča. because there was a girl sitting beside me in another seat. Pretože vedľa mňa sedela jedna žena o sedadlu ďalej. She said, rarely in my whole life Ona mi hovorí, že málo kedy, táto letuška hovorí, málo kedy za celý môj život have I seen a glow on someone's face. som videla žiaru, ako vychádza z niekoho tváre. Never have I seen two people with the same glow. Ale nikdy v živote som nevidela vedľa seba dvoch ľudí, ktorým žiarila tvár. I said, it's because of our dad. A ja hovorím, to je všetko kvôli nášmu otcovi. What? Čo? I said, yeah, that's my wife. Ja hovorím, to je moja manželka. She said, oh, Ona hovorí, wow, wait a minute. počkaj. I'm going to leave you alone. Asi vás nechám samých. Because she's trying to figure it out. Snažila sa na to prísť. How can you and your wife have the same dad? Ako je možné, že ty a tvoja manželka máte toho istého otca? So I let it settle just a little. A tak som mu ešte nechal sa trošku potrápiť, nech to tak sadne. And then she came back. Potom sa vrátila späť And I said, hey, a hovorí, hej, you have some serious problems right now. počuj, máš dosť vážne problémy. How's that? A hovorí, a ona said, hovorí, well- že čo ty myslíš? I said, your knees are worn out from your job. Ja hovorím, tvoje kolená sú už úplne choré, bolestivé z tvojej práce. She said, yes, they are. A on hovorí, áno, bolia ma. I said, especially your right one. A ja hovorím, obzvlášť tvoje pravé koleno. She said, what's going on? Ona hovorí, čo sa to tu deje? I said, it's my dad. Ja hovorím, to je môj otec. I promise. Sľubujem vám. See, I'm not going to tell you something that's not true because I live with me. Nepoviem ti niečo, čo by nebola pravda, lebo ja musím žiť sám so sebou. I have the best dad ever. A mám toho najlepšieho otca. He's unlike any other dad. On je iný než akýkoľvek iný otec. He's a father. On je skutočným tačkom He's a otcom. good father. On je dobrým otcom. There's none like you. Nie je taký ako my. He's a good father. On je dobrým otcom. No, there's none like you. Nikto nie je ako ty. He's a good father. On je dobrým otcom. No, there's none like you. Nikto nie je ako on. He's a good father. On je dobrý tačka. So she came back by Tak sa vrátila letuška späť. because she has to. She's on an airplane. Where's she Pretože going to sa go? musela vrátiť. Kde inde mala ísť? Bola v lietadle. She goes, so how did you know about my knee really? Sa vrátila späť, hovorí, tak povedz mi, vysvetli mi, ako si vedel o tom mojom kolene. Naozaj. I said, it's my dad. A ja hovorím, to je môj taťka. Okay, OK, wait a second. počkaj. What is this? O čo tu ide? I said, he's a good father. Ja hovorím, že on je dobrý taťka. There's none like him. Nikto nie je taký ako on. He's a good On father. je dobrý otec. And in the end, I'll win. A na konci He's ja a vyhrávam. good father. On je dobrý otec. No, there's none like him. Nikto nie je taký ako on. He's a good On father. je dobrý otec. In the end, we win. A na konci zvíťazíme. She said, wait. Ona hovorí, počkaj. Okay, hold on. Počkaj. I said, just let me see your hand. Chcem vidieť tvoju ruku, hovorím. She said, why? Ona hovorí, prečo? I said, because I'd like to introduce you to my dad. Ja hovorím, pretože by som ťa rád zoznámil a predstavil môjmu otcovi. How is this? Tak som spravil toto. I said, just hold on. A hovorím, počkaj chvíľu. And I held her hand A držal som mu za ruku. like this.
Takto. I said, Dad, A hovorím, oče, give her brand new knees. daj jej úplne nové koleno. In the mighty name V mocnom mene. of Jesus. Ježiš. She said, what did you just do? Ona hovorí, čo si to práve spravil? I said, I didn't do it. Ja hovorím, ja som nič nespravil. Yes, you did. Ale spravil si What did niečo. you just do? Čo si práve spravil? I didn't do it. Hovorím, nič som nerobil. Wait a minute. Počkaj chvíľu. I said it was my dad. Hovorím, to bol môj otec. Wait a minute. Počkaj, Wait a minute. počkaj. See, my father, Pochop to, že môj otec, he dwells in me. on žije vo mne. He does the works. On je ten, ktorý robí tie skutky. Okay, I'll be back. Dobre, ja sa vrátim zasa späť. She walked up front, Išla dopredu lietadla. and then she came back. Potom sa vrátila späť. I've just told my friends A hovorí, ja som práve povedala svojim kamoškám about your dad. o tvojom otcovi. I said, who is he? A hovorím, kto je teda ten tvoj otec? Well, I don't know 100% yet, A hovorí, že nie som si ešte úplne istá. but I know that I just took my knee brace off, Ale viem, že som si práve dala and my knee is completely healed. pomôcku, ktorú som mala, ktorá mi držala koleno a vidím, že moje koleno je úplne uzdravené. I said, what do you think about that? A hovorím, čo na to hovoríš? She said, I think that you're amazing. A ona hovorí, myslím si, že si skvelý. There's only one who's amazing. Je len jeden, ktorý je skvelý. His name is Jesus. A jeho meno je Ježiš. She said, wait a minute. Ona hovorí, počkaj. Is Jesus your father? Takže ty hovoríš, že Ježiš je tvojim otcom. I said, let me break it down for you a little. A ja hovorím, počkaj, ja ti to trošku vyskladám, ten obraz. You got the father, Máme tu otca, but he sent his son. ktorý poslal svojho syna. And you had his son on the planet. A jeho syn chodil po tejto planete. And his son came here A jeho syn prišiel sem, because God the Father pretože Boh Otec saw all these people that were orphans. videl všetkých týchto ľudí, ktorí boli sirotami. He saw a planet full of orphans. Planéta plná sirôt. See, when you come to religion, Pretože keď spoznáš náboženstvo, you don't meet the Father. tak to neznamená, že si sa stretol s Otcom. When you come to religion, Keď spoznáš náboženstvo, you just meet religion. tak sa len stretneš s náboženstvom. But when you come to Ale Jesus, keď prídeš k Ježišovi, not with some of your life, nie len s kúskom tvojho života, no, not with you just saying, I'll give you this much. nie len s tým, že tu máš malý kúsok mňa, No, when you come all in ale keď prídeš a vstúpiš do toho celý, with every bit of who you are, úplne so všetkým, čo v tebe je, holding nothing back, a nič si nedržíš sám pre seba, when you fully give yourself to this keď sa God, plne odovzdáš tomuto Bohu, then the Holy Ghost, vtedy Duch Svätý, the Holy Spirit, Duch Svätý, God the Holy Spirit, Boh, Duch Svätý, He comes and He jumps right inside. príde Boom! a skočí priamo do teba. And inside of you, A v tvojom vnútri the Father dwells. prebýva zrazu Otec. And He says, mine, A hovorí, toto je tu moje. mine. Toto patrí mne. I will not share them with another. A ja nebudem sa s týmto They are mojim fully mine. dieťaťom deliť s nikým Fully iným. Toto je mine. moje dieťa, plné moje. God the Father, Boh Otec, God the Son, Boh Syn, God the Holy Ghost. Boh Duch Svätý. They jump right in Prídu k tebe and they fully possess a naplno ťa obsadia. people that are lost, Obsadia ľudí, ktorí boli people that stratení. are out there drowning, Ľudí, ktorí sa topia. people that are out there trying to survive, Ľudí, ktorí sa len snažia prežiť. people that are out there trying to find their value, Ľudí, ktorí sa snažia nájsť svoju hodnotu. trying to find their purpose. Nájsť svoj zámer, zmysel v živote. Why am I on the earth? Prečo som sa ocitol na tejto zemi? Well, I'm on the earth to be a carpenter. Som tu preto, aby som bol nejaký I'm on the tesár. earth to be a painter. Alebo maliar. I'm on the earth to be an architect. Alebo architekt. I'm on the earth to be a doctor, Som tu preto, aby som bol a doktorom. lawyer, a Právnička. police officer. Policajt.
Somebody that's working as event staff. Niekto, kto robí niekde ako pre CFN. All of that is boring. Ale to všetko, nie CFN. All of that has no value. Ale to všetko je nudné, nič z toho nemá ho Because skutočnú you're only hodnotu. as good as your performance. Pretože je to len tak dobré ako tvoj výkon. You're only as good as how you perform. Si len tak dobrý do tej miery, do akej podávaš výkon. In football or soccer, you're only as good as your last goal. Hráš futbal alebo americký futbal a si len tak dobrý, That it's not good for your brain. ako dávaš góly a nie je to dobré pre tvoj mozog. It's performance. It's this wheel. Je to tento nekončiaci kruh You gotta kolovej. keep on doing. Musíš Keep ho on zrýchlovať a doing. snažiť sa viac a viac a podávať výkon, The more you výkon. do, the better you Čím are. viac robíš, čím viac podávaš výkon, tým si lepší. It's a lie. Ale to je klamstvo. It's a Je lie. to klamstvo. You can't wake up hoping that you can do more stuff. Nie je možné, aby si sa budil ráno s tým, aby si sa snažil robiť viac vecí. It's a lie. Je to klamstvo. It's a big Je lie. to veľké klamstvo. A big lie. Veľké klamstvo. You wake up in the morning, Ráno sa zobudíš. and you wake up and you know that Jesus did the stuff. Zobudíš sa a ty vieš, že Ježíš vykonal všetko. He did the stuff. On robil tie veci. He did it all. On to všetko robil. He did what you could never do. On spravil všetko to, čo by si ty nikdy nedokázal spraviť. He lived out what you could never live out. On žil život, aký my sme nikdy nemohli sami žiť. He walked perfect and you can't. On bol dokonalý a my taký byť nevieme. He did it all. On to všetko zvládol. He did it all. On to všetko spravil. And when I see who my Father is, Preto keď ja sa pozriem na to, kým and je when I môj see what tatko, Jesus did, a keď sa pozriem na to, čo Ježiš vykonal, I can step in tak môžem do toho vstúpiť. to a place Môžem vstúpiť na to where miesto. when I wake up in the morning, A keď sa ráno zobudím, He did it all. He already did it all. on to už všetko vykonal. Every day Každý jeden deň, when I wake up, keď sa ráno zobudím, He already did it all. on už to všetko za mňa That spravil. doesn't make me lazy. To zo mňa nerobí človeka, ktorý je lenivý, That makes me crazy. ale robí to zo mňa človeka, ktorý je It bláznivý. makes me amazed A privádza ma to do údivu, that I no longer have to try to perform. že ja sa už viac nemusím snažiť podávať neustále výkon, Now I can just relax. ale teraz môžem spočinúť a relaxovať. Now I can really have rest. Konečne môžem zažívať odpočinok. Rest. Odpočinok. Not just rest like you go to sleep at night and wake up in the morning. Nehovorím o odpočinku, keď si ideš večer lahnúť a ráno sa zobudíš. Not like rest because you worked hard all year and you go on vacation. Nie odpočinok, že si celý rok makal a tak v lete ideš na dovolenku. See, because when you go on vacation, Pretože keď ideš na dovolenou, you got to come back again. tak sa znova musíš vrátiť do And práce. the same stuff pounds you To again. isté. A znova Pound to you na teba again. dolieha. Znova Pound ti to you dáva again. pesťovkou do tváre. And all of a sudden, rest isn't there anymore. A zrazu ten pokoj odchádza, ten odpočinok odchádza. There's only one way to have rest, Je len jeden spôsob, ako môžeš nájsť skutočný odpočinok. and it's not through religion. A to nie je v náboženstve, It's through a relationship ale je to vo vzťahu with the best dad ever. s tým najlepším otcom, aký je. The best dad ever. Najlepší otec, aký je. One that paid a price for you. Ten, ktorý za teba zaplatil plnú cenu. And you, and you, and you, Za and you, and každého you, and jedného you, z and vás. you, and you, and Každého you. jedného z vás. A high price. Vysokú cenu. See, people teach sometimes that the cross just reveals that all your sin. Ľudia niektorí hovoria o tom, že kríž len poukazuje na všetky naše hriechy. The cross, Ale kríž Calvary, na Kalvárii, Jesus kde Ježiš hanging on the tree. visel na tomto kusi dreva, That doesn't just reveal how bad you were. nezjavuje a neukazuje len na to, aký si ty zlý. No, 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 no. Nie, 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 nie. If you were bad and beyond, Jesus would have never came. Ak by sme po kríži mali stále ostať tí zlí, Ježiš by nikdy neprišiel. It's not about the cross revealing how bad you were. Nie je to len o tom, že kríž poukázal na to, aký sme my zlí. It's about the cross revealing how valuable you are to the Je Father. to o tom, aby Ježiš raz a navždy ukázal, aký si hodnotný a cenný v otcových očiach. You can't get your value by the things that you do. Nie je možné, aby si
nabral a získal svoju hodnotu vecami, ktoré robíš. The only way you get your value is by what Jesus did. Jediný spôsob, aký môžeš nájsť svoju hodnotu, je v tom, čo Ježíš spravil na kríži. You see, God, He wanted you. Aby si rozumel, Boh po tebe túžil. God wanted me. Boh túžil po mne. It's crazy that God wanted me. A to má úplne, je to bláznostvo, že túžil po mne. It's actually insane that God wanted me. Je to úplne bláznostvo, že by Boh túžil po mne. It's crazy. Je to bláznostvo. You know, I walked into a store on my way to the airport. Ako som išiel na letisko, tak som vošiel do jedného obchodu. And I went back to the back. A keď som tak išiel dozadu, And I walked by a Muslim lady that was in the one section. tak som prešiel okolo jednej moslimskej ženy, ktorá bola vzadu. I said, "How are you today?" A ja hovorím, ako sa vám dnes darí? She said, "Oh, I'm okay." Ona hovorí, mám sa celkom fajn. She said, "How are you?" A ona hovorí, ako sa máte I vy? said, "I am amazing." Ja hovorím, ja sa mám skvele. She said, "Why?" A ona hovorí, prečo? Because of my dad. Hovorím, kvôli môjmu otcovi. It sounds funny, Možno ti to znie smiešne, but I really live like this every day of my life. ale ja takto žijem každý jeden deň môjho života. I just need you to know who the Father is. A to najlepšie, čo môžeš spraviť, čo chcem, aby si vedel, je spoznal svojho otca. Jesus came to reveal the Father. Ježiš prišiel preto, aby poukázal na otca. See, when you see Jesus, you see the Father. Ten, kto videl syna, videl otca. Jesus was the visible image of the invisible God. Ježiš bol viditeľným obrazom neviditeľného Boha. Jesus was the express image of the Father. Ježiš bol prejavený otec. Prejavom otca. Jesus was asked by the disciples when Jesus says, "I'm going to go away," right before he was A crucified. raz sa učeníci pýtali Ježiša a on im hovoril o tom, že bude ukrižovaný a že pôjde k otcovi. The disciples said, where are you going and how are we going to know the way to get there? A učeníci hovorili, počkaj, kam ideš a ako ťa môžeme na to miesto nasledovať? Jesus didn't say, "I'm the way, the truth, and the life. No one comes to religion except by me." Ježiš nepovedal, ja som cesta, pravda i život a nikto nemôže prísť k náboženstvu len skrze mňa. Jesus said, "Nobody comes to the Father except by me." Nie, Ježiš povedal, a nikto nemôže prísť k otcovi len skrze mňa. And so one of the disciples looked at Jesus and said, "Wait a minute. If you're the way, the truth, and the life," A tak sa jeden z učeníkov pozrie na Ježiša a hovorí, počkaj, takže keď hovoríš Ježiš, že and ty no si one comes to the cesta, Father pravda i except život by a you, nikto nemôže prísť k otcovi len skrze teba, well then before you go, tak predtým, než pôjdeš, show us the Father. ukáž nám otca. I mean, that's all we need. Just show us the To je Father. všetko, čo chceme, ukáž nám otca. Show us the Father. Ukáž nám otca. And Jesus, he didn't say, "Hold on a second, let me ask." A Ježiš nepovedal, že počkajte chvíľku, He didn't say that. spýtam sa na to hore. He didn't even say just one day you'll see him. On nepovedal ani to, že jedného dňa ho uvidíte. No, he didn't say that. He said, "He who has seen me," Nie, on povedal, ten, kto videl mňa, Jesus said, "He who has seen me has Ježiš seen the Father." ten, kto videl mňa, ten videl aj otca. So how can you say, "Show us the Father"? Preto ako môžete sa pýtať, ukáž nám otca. He says, "Have I been with you so long and you don't know A me? hovorí, nebol som s vami dosť dlho, že ma nepoznáte. Don't you believe Či neveríte, that I am in the Father and that the Father is in me? že ja som v otcovi a otec je vo mne? The works that I do, A skutky, ktoré konám, it's the Father who dwells in me that does the works." je to otec, ktorý je vo mne, ktorý tieto skutky koná. I tell you the truth. A chcem vám povedať pravdu. He who believes in me, Ten, kto verí vo mňa. this is coming from Jesus, man. Listen to A this. toto hovorí Ježiš, počúvaj to dobre. Religion can't give you this. Náboženstvo ti toto nikdy nedá. A denomination can't give you this. Denominácia ti toto nikdy nedá. A dead church can't give you this. Mŕtva cirkev ti toto nikdy nedá. It's not about a dead church. Toto nie je o mŕtvej It's cirkvi. not about your denomination. A toto nie je o tvojej denominácii. It's about Jesus. Je to o Ježišovi. It's about Je Jesus. to o Ježišovi. He said,
He who believes in me, On hovorí, ten, kto vo mňa verí, these same works that I do. bude činiť tie skutky, ktoré konám ja. He who believes in me Ten, is going to kto do. verí vo mňa, bude konať tie isté skutky, Because ktoré I'm robím going ja. to go and be with the Father. Pretože ja pôjdem, aby som bol s Otcom. See, because when he went to be with the Father, Pretože pochop, že keď on išiel hore, aby bol s Otcom, see, Jesus was crucified Ježiš bol ukrižovaný for my offenses, kvôli mojim previneniam, for my sin, kvôli mojim for hriechom, your sin, kvôli tvojim for the hriechom, world's sin. kvôli hriechu tohto He was sveta. hung on a tree, Bol zavesený na kus dreva na and the kríž. sin of the world was placed on him. A hriech tohto sveta bol na neho položený. He was crucified for my offenses. Bol ukrižovaný kvôli mojim previneniam. See, but the awesome thing Ale is tá that, úžasná vec see, Jesus didn't stay dead. je to, že Ježiš neostal He mŕtvým. didn't stay dead. On neostal mŕtvým. He didn't stay dead. Neostal mŕtvým. He didn't stay dead. On neostal mŕtvým. See, when Jesus rose from the grave, A keď Ježiš vstal z hrobu, the third day when Jesus rose from the grave, tretí deň, keď Ježiš vstal z hrobu, see, he was crucified for my offenses. bol ukrižovaný za moje previnenia. And it's the one punch. Boom! A bol to zrazu jeden úder, That's where he hit the devil. kedy udrel diablovi. And the devil's head jerked back. A diabol sa úplne odsotil. But he tried to shake it off. A snažil sa to striasť. All right, we killed him. A my sme ho zabili We killed that Ježiša. guy. My sme He's zabili dead. Ježiša. Bol mŕtvý. I don't have to deal with him anymore. Už teraz nemusím s ním No konať. more miracles. Nemusí sa o neho obávať. Žiadne No more healing. zázraky. Žiadne uzdravenia. No more people following this guy. Žiadni ľudia, ktorí by tohto Ježiša nasledovali. Done. Je to hotovo. The devil took the punch, thought he won. A diabol schytal tento úder a myslel si, že vyhral. Oh, but on the third day, Ale na tretí deň the mighty uppercut of the Father. sa udialo niečo úžasné od Otca. See, it was like this. Boom! Bol to ako jeden The devil úder. said, oh, A diabol sa tak otriasol. what was that? Čo to bolo? Well, we killed him. Však som ho zabil. It's over. Je koniec. And then 3 days later, A o 3 dní neskôr the devil let his guard down. diabol tak spustil svoju, And then the mighty uppercut of the Father came. svoje brnenie a potom prišiel ten hlavný pravý hák Boom! priamo od Otca. Priamo. Oh, bam! A bum, diabol padol na zem. Crucified for my offenses. Ukrižovaný Ježíš za moje previnenia. Bam! A bum, Uppercut. pravý hák. Boom! Bum, pravý hák Jesus diablovi. Christ was raised from the grave A Ježiš bol skriesený z for my hrobu justification. pre tvoju spravodlivosť. Just as if I never sinned. Spravodlivosť, ak by som nikdy nezrešil. Oh! Ako by som nikdy See, the nezrešil. devil, he can't win. He's done. A diabol si hovoril, He že on nemôže vyhrať, veď skončil. crucified innocence. My sme ukrižovali nevinnosť. Innocence. Nevinnosť bola Jesus ukrižovaná. never sinned. He never missed sin. Pretože Ježiš nikdy nezrešil, Ever. nikdy nevykonal nič zlé, nikdy. If he'd have known what he was doing, he never would have did it. Ak by diabol bol býval, vedel o tom, čo koná, nikdy by Ježiša neukrižoval. But he did. Ale on ho ukrižoval. He did. On ho ukrižoval. If he'd have known what he was doing, Ak by diabol nebol vedel o tom, čo sa stane, he would have never, ever crucified Jesus. nikdy by nedovolil, aby bol Ježiš ukrižovaný. If he'd have known Ak by bol býval vedel, that the uppercut was coming, že ten pravý hák už bol na ceste k jeho tvári, he would have tried to block it, tak by sa to snažil zastaviť. but he couldn't. Ale nemohol. It was sealed. Bolo to It was done. zapečatené. Bolo to hotové. Over. Koniec. Boom! Bum. The devil knows he's finished. Diabol zrazu vedel, že je odpísaný. But if he can just keep people blind. Ale ak by len mohol dosiahnuť to, že ľudia ako ty a ja ostanú slepí. If he could just make you angry because you hate religion, Ak by len mohol dosiahnuť to, že sa naštveš na celý svet, lebo nenávidíš náboženstvo and you don't want anything to do with this a Jesus nechceš mať nič spoločné s týmto Ježišom, because you think it's a fairy tale. pretože si myslíš, že je to nejaká rozprávka. Oh! What if you're wrong? Ale čo ak sa mýliš? What if you're wrong? Čo ak sa mýliš? What if it's not a fairy tale? Čo ak nejde o rozprávku? What if he's alive? Čo ak nejde o nejakú poviedku? What if Jesus Čo is ak je živý? alive?
Čo ak je Ježiš skutočne živý? I can tell you that he is. A ja ti môžem povedať za seba, že Ježiš je živý. Looky here. Pozri sa na moje oči. He's in there. Vidíš ho tam? Oh, I promise. Jednu vec si slúbim. He's in there. Je vo mne. So I said to the Muslim woman behind the counter at the store, A tak hovorím tejto moslimskej žene tam vzadu v obchodíku, čo bola za pultom. it's my dad. Hovorím, to je môj otec. Who is your father? A kto je tvoj tačko? I said, wait a minute. Ja hovorím, počkajte chvíľu. He's talking to me right now. Snažíš sa mi niečo povedať. Where is he? A ona hovorí, a kde je? Just wait. Počkajte chvíľu. You have sciatic nerve pain in your right leg, don't you? Máte v pravej nohe zapálený nerv. It's the whole way down in your foot. A ide to, vytriskuje to do celej nohy. Your whole leg is numb. Celá vaša noha je ako keby chromá, necítite nič, nemá cit. How do you know this? A ona hovorí, ako toto vieš? I said, let me see your hand. A ja hovorím, môžem, ukážete mi vašu ruku. No, I'm afraid. A ona hovorí, že nie, ja sa vás bojím. I said, my dad is not scary. A ja hovorím, môj otec nie je strašidelný. She said, I said, thank you, Father. A ja jej hovorím, ďakujem ti, oče. Thank you for healing her completely. Ďakujem ti, oče, za to, že ju úplne uzdravuješ. In the mighty name of Esau, V mocnom mene Isa. be healed. Buď uzdravená. I said, check your back. A ja hovorím, skontrolujte si teraz nohu a chrbát. What did you do? A ona hovorí, a I said, it wasn't me. čo ste spravili? Ja hovorím, to som nebol ja. It was my father. Ale bol to môj otec. What? Čo? Okay. This is really weird. Toto je zvláštne, čudné. I can't bend over. Ja som sa nevedela ohnúť. No. I said, what are you going to do? A ja hovorím, a čo teraz spravíte? What are you going to do? Čo spravíte? I don't know. Hovorím, ja neviem. I can't bend over. A hovorí, ja sa neviem ohnúť. That's what you just did. A ja hovorím, ale práve ste sa ohla. Who is your father? A hovorí, kto je tento tvoj otec? He's God the Father A ja hovoríme, on je Boh, that ktorý je gave otec his son nebeský, ktorý Jesus dal svojho syna Ježiša. to die on a tree for Aby- you and for me, Zomrel na kríži za teba a za mňa. to take away my sin. Aby zobral môj hriech. Now he lives in me. A teraz tento Boh žije vo mne. He wants to live in A you. chce žiť aj vo vás. I saw another Potom som zbadal niekoho iného. at the airport. Na letisku. Another lady. She was a Muslim lady. Ďalšia žena, moslimská žena na See, I'm letisku. not putting them down or putting someone down. Aby si pochopil, ja sa z nikoho nevysmievam ani nikoho neponižujem. Why would I put someone down when I can just lift Jesus up? Prečo by som už len niekoho chcel ponižovať, No, no, no. keď jediné, o čo nám ide, je Everybody wants- pozdvihovať Ježiša. Everybody wants Jesus. Pretože každý chce Ježiša, každý túži po Ježišovi. If they meet him, they'll want him. A keď sa s ním stretnú, keď ho okúsia, tak zatúžia po ňom. I said, thank you so much for helping me. A tak hovorím tejto páni, ďakujem, že ste mi pomohli. She goes, well, you're very happy. A hovorí, že no, vyzeráte veľmi šťastný. Guess what I said? Hádajte, čo som jej na to odpovedal. Are you starting to get it? Už začínate chápať, čo sa It's vám because of my nesnažím povedať. dad. Hovorím, je to kvôli môjmu taťkovi. I have the best dad ever. Ja mám toho najlepšieho otca, aký je. She said, who's your dad? A ona hovorí, a kto je tento váš otec? I'm glad you asked. A hovorím, som rád, že ste sa spýtali. I said, wait, before I tell you, Ale hovorím, predtým, než ti o ňom poviem, you have severe pain in your left ankle máte veľmi ostrú pichlavú bolesť v and, ľavom členku and on the right side of your back. a takisto v pravej strane vášho chrbta. She said, okay, A ona hovorí, OK, how do you know? ako ste toto vedeli? I said, it's my father. Ja hovorím, to je môj otec. I said, let me see your hand. A hovorím, ukážte mi vašu ruku. She said, I'm afraid. What is going on Ona right hovorí, now? ja sa vás bojím, o čo tu ide? She said, why am I sweating? A hovorí, Why am I sweating? a hovorí, že prečo sa potím? I said, it's okay. Let me see your A hand. ja hovorím, to je v pohode, že sa potíte, ukážte mi vašu ruku. And I said, in the mighty name A ja hovorím, v mocnom mene of Jesus. Ježiš. I said, check your heel. A hovorím, pozrite si svoj členok.
in the airport, na letisku, at the register. priamo pri pultíku. Are you okay? Ste v pohode, pýtam sa. I said, check your back. Hovorím, a skontrolujte váš chrbát. I said, you're going to be okay. Ja hovorím, budete OK. I said, shh. Ja hovorím, šš. I promise. Tak to bolo. This is my life. Toto je môj život. Every day. Každý jeden deň. She looks at me, she goes, I've got to go in the back. Ona sa na mňa hovorí, musím ísť dozadu do Okay, kancelárie. I'll be back. Ale hovorí, že ja sa vrátim späť. She comes back. Vrátila sa za chvíľku späť. I said, his name is Jesus. A ja jej hovorím, volá sa Ježiš. How? Ako? It's so easy to explain. Je tak jednoduché vysvetliť. He paid a price Zaplatil raz cenu, I could never pay. ktorú som ja nikdy zaplatiť nemohol. You could never pay. Ktorú vy ste nikdy None zaplatiť of us could ever nedokázali. pay. Nikto z nás ju nevedel zaplatiť. See, the only thing Jediná vec, that God is asking you to do o ktorú ťa Boh žiada, is to give up je to, aby si sa vzdala what you were never created to be, to, kým si nikdy v živote nemal byť. so that you could finally Preto, aby si sa Finally. konečne step in mohol vstúpiť to who you were truly created to be. do plnosti toho, prečo si bol stvorený. Oh, it's not much to give that up. A nie je toho až tak veľa, čoho sa potrebuješ vzdať. Because all people aren't happy with who they are anyway. Pretože tak či tak, nikto nie je šťastný a spokojný s You tým, might kým put je. on a happy face, A môžeš si dať krásny úsmev, but your happy face doesn't tell the truth. ale tvoj krásny úsmev nehovorí pravdu. Oh, one day you're going to meet him. A jedného dňa sa s ním stretneš. Either one day Či jedného dňa you will meet him sa s ním stretneš and be forced to bow. a budeš prinútený skloniť sa. Because no matter what you believe, Pretože bez ohľadu na to, čomu dnes večer veríš, you will bow to my King. skloníš sa pred môjim kráľom. You can think that you're not, A môžeš si myslieť, že nie, ja sa neskloním pred nikým. but you will. Ale skloníš sa. The devil will. Diabol sa pokloní. You can be forced to after you die, A môžeš byť k tomu prinútený potom, ako zomrieš. or you can willingly bow before you die. Alebo môžeš sa ochotne pokloniť a skloniť predtým, než zomrieš. It's really easy. Je to jednoduché. Dying is the easy part. Zomieranie je tá jednoduchá časť toho, o čom hovorím. Dying to selfish ambition, A zomieranie našej false sebeckej dreams. ambícii to fake expectations, a nejakým falošným to očakávaniam the view of the world and what the world would say you would toho, be. ako ťa svet vidí a toho, čo svet o tebe hovorí. See, in Acts 17, V skutkoch 17. kapitole these disciples, títo učeníci, they were like totally upsetting everybody. oni liezli všetkým na nervy. See, religion doesn't upset people, Náboženstvo lezie na nervy, but a relationship with the living Jesus, ale vzťah so živým Ježišom, empowered by God the Holy Spirit, zmocnené mocou Ducha Svätého, that shakes things up. to vecami trošku otrasie. That turns everything upside down. To točí veci hore nohami. See, they said Títo učeníci povedali in Acts 17, v skutkoch 17. kapitole, they said, these are those guys, hovoria, toto sú tí chlapíci, these are the disciples toto sú tí učeníci, that have turned the world upside down. ktorí obracajú náš svet hore nohami. The whole world, they've turned it upside down. Celý svet obracajú hore nohami. See, going to church and being religious doesn't turn the world upside down. Chodenie do cirkvi a to, že sa snažíš byť náboženský, See, nikomu svet hore you nohami having a neobráci. relationship Ale with keď the žiješ vo vzťahu Amazing Father s ever, tým najlepším otcom, aký existuje, you knowing that all of heaven will back you up tak zrazu vieš, že za tebou ťa posilní celé nebo. in the midst of every situation. Uprostred akejkoľvek situácie. That God is like, oh my, Že Boh už sa nevie dočkať. they're going to step out and believe A hovorí, me. wow, oni konečne budú veriť a vykročia. I'm showing up big A time. ja sa Boom, boom, postavím boom. za nich. Bum, bum.
And God just tears up the place. A Boh sa dostaví And he turns the world upside down. a obráti tú situáciu hore nohami. Religion doesn't turn the world upside down. Náboženstvo nikoho svet hore nohami neobráti. Only a relationship with Jesus turns the Jediný world vzťah upside down. s Ježišom Kristom obráti svet hore nohami. See, listen to this. Počúvaj ma dobre. For those of you that don't know, Tí z vás, ktorí toto neviete, I'm a baby Christian. ja som kresťan začiatočník. Literally. Doslova. I am 13 years old in Christianity. V kresťanstve mám len 13 rokov. See, I didn't grow up in church. Ja som nikdy nevyrastal v cirkvi. I actually hated church. Ja som nenávidel cirkev. I hated Christians. Nenávidel som kresťanov. I mean, I hated everybody equally. Poviem popravde, že som nenávidel všetkých rovnako. Except Christians had a very special place of hatred in my life. Až na to, že kresťania mali v mojom srdci takú špeciálne miesto pre moju nenávisť. Because I saw all these people that claimed about this God. Pretože som videl a počúval všetkých týchto ľudí, ktorí mali silné tvrdené o Bohu. I saw people that looked down at people. Ale potom som videl ľudí, ktorí ponižovali a pozerali sa na iných z výšky. They were above people. Boli akoby nad ľudia. I was like, whatever. A ja si hovorím, mne si ukradnutý. You guys better stay away from me. Radšej sa drž odo mňa ďalej. So see, at 11 years old, Ako 11-ročný, my mom and dad had trouble. moja mama a otec mali veľké problémy. They didn't want to be together. Nechceli byť spolu. So my dad left, Tak môj otec odišiel. and I exploded. A ja som úplne vybuchol. And when I exploded, my mom put me in a children's home Keď som vybuchol, moja mama ma dala do detského domova. because she couldn't take care of me Pretože sa o mňa nedokázala postarať. because I hurt everyone. Pretože som zraňoval absolútne I každého. stole from everyone. Kradol som od každého. Drugs, Drogy, alcohol, alkohol, pornography. pornografia. That was everything to me. Pre mňa toto bol môj život. So by 12 years old, I was fully addicted. Keď som mal 12 rokov, bol som úplne závislý. Fully addicted. Úplne závislý. So after I was in that boys' home for a few years, Potom, ako som bol v tomto domove pre chlapcov asi 4 roky, I thought, I'm gonna straighten my life out. tak som si hovoril, dám si život konečne do poriadku. I've already been addicted for 6 years already. V tom čase som bol už 6 rokov závislý. I'm gonna join the military A tak sa pridám k armáde, because they're looking for a few good men. pretože tam hľadajú zo pár dobrých mužov. So I joined the Marine Corps A tak som sa pridal k námorníctvu. and I went to my training Išiel som na výcvik and I came back a machine. a vrátil som sa späť ako mašina, ako stroj. But that didn't last for long Ale to dlho nevydržalo. because see, people in the military, they drink. Pretože ľudia v námorníctve pijú. They drink hard. Tvrdo pijú. So now before long, I'm fully addicted again. A takže netrvalo dlho a bol som znova plno závislý. So I said, hey, A tak si hovorím, OK, I want to go home again. I don't want to be here. vrátim sa domov, tu už nechcem byť. They said, sorry. A oni povedali, I prepáč. said, no. Ja hovorím, nie, I want to go home. ja chcem ísť domov. They said, you belong to us. A oni hovoria, nie, ty patríš námorníctvu. I said, okay. Ja hovorím, OK. So I went back and I packed my stuff and I left. Tak som išiel, zbalil si môj batoh And I ran away from the military. a utiekol som od námornej Because pechoty. nobody was going to control me. Pretože nikto mňa nebude môj život ovládať. Nobody was going to be my boss. Nikto mi nebude šéfom. Nobody. Nikto. So I got busted Tak som bol zavretý za to. and I got put in jail. Dali ma do väzenia. And then they put me in an orange jumpsuit. A potom mi dali takú tú žltú, oranžovú kombinézu. And they flew me back across America. A musel som byť spútaný, som bol And they- preletený lietadlom do Ameriky. They put me in military prison. A dali ma do vojenského väzenia. So now I'm locked up. Takže som bol zavretý vo väzení. Really locked up. Skutočne zavretý vo Not väzení. like regular jail. Nie je také bežné väzenie. But I got out in a few months. Ale za pár mesiacov ma pustili von. 5.5 months later, O 5,5 I mesiaca said, I'm ready to neskôr go home. I'm ready to go now. si hovorím, OK. They said, sorry, you can't Vrátiš sa go. domov. Oni mi hovoria, nie, domov sa nevrátiš. I said, okay. Ja hovorím, OK. Shoo, see ya. And I ran away again. Čaute. A znova som zdrhol. And I made it for a whole year. A utekal som pred nimi celý rok. And then I got pulled over and put in jail again. A potom ma policajti zastavili a znova ma dali do väzenia. And then they put an orange jumpsuit on me, Znova mi dali tú oranžovú kombinézu. shackles on my hands Dali and mi feet. putá na ruky a na nohy.
And they took me back across America. Zobrali ma cez celú Ameriku And they put me in military jail again. a dali ma znova do vojenského väzenia. About 6 months later, I get out. Asi o 6 mesiacov neskôr ma pustili. This time they're like, we're going to let you go home now. Tentokrát mi hovoria, teraz ťa už púšťame. See ya. Čau. And they kicked me out of the Marines. A vykopli ma z námorníctva. Now I have all that on my record. Teraz toto všetko bolo na mojom rejstríku I know záznamov. what to do. A ja som vedel, čo s tým spraviť. I'm just going to do drugs. Pôjdem do drog. I'm going to drink. Začnem piť. I'm going to find me a girl. Nájdem si dobré dievča. So I found a girl Tak som si našiel dievča. in the bar. V bare. Because I needed a girl that drank like I drank. Pretože som potreboval ženu, ktorá bude piť aspoň tak ako ja. So we moved in together. Tak sme sa spolu nasťahovali. And I tricked her into thinking I am Mr. Amazing. A ja som ju tak podviedol v tom, že ona si o mne myslela, že ja som nejaký skvelý chlapík. I was the best liar ever. Ja som bol ten najlepší klamár, I lhár, ako lied si vieš better than any of predstaviť. you. Vedel som lhať viac než ktokoľvek z Than vás. any of you. Než ktokoľvek z vás. So she got pregnant. Otehotnela. And then we had a little girl. A narodila sa na malá dcerka. When my little girl was born, Keď sa narodila moja malá dcerka, I looked into the face of this baby. tak som sa pozrel do tváre tohto bábetka. How am I going to do this? A hovorím, ako toto zvládnem? What am I going to do? Čo mám robiť? Severe depression hit me. A zrazu na mňa doľahla hlboká depresia. Severe anxiety. Absolútna úzkosť. Fear like I'd never had before. Strach, aký som nikdy predtým necítil. And I thought, what am I going to do? A som si hovoril, čo mám teraz robiť? And then after about a few months, she said, I am leaving you. Po pár mesiacov mi žena hovorí, ja od teba odchádzam preč. I said, if you leave me, I will put a bullet in my A head. ja hovorím, ak ma opustíš, tak si strelím guľku do hlavy. Because if you take my daughter away and you away, I have nothing. Pretože ak ty odídeš a zoberieš moju dceru, mne nič iné neostáva. See, like a lot of people, Tak ako veľa ľudí, a relationship starts to mold you and shape you and potter you. vzťah tebou začne tak točiť doľava, doprava. And if you lose that relationship, you lose everything. A ak o ten vzťah prídeš, ako by si prišiel o všetko, So she stayed with me. tak ona pri mne ostala. And then a few months later, she said, I'm going to find me a man that will take care of A o me. pár mesiacov mi hovorí, vieš čo, asi nájdem muža, ktorý sa o mňa dokáže postarať. I said, if you leave me A ja hovorím, ak ma opustíš and I find you with somebody, a ja ťa s niekým iným nájdem, I'll kill them and I'll make you watch. ja zabijem toho človeka a ty sa na to budeš pozerať. And then I'll kill myself. A potom zabijem seba samého. And you will leave our daughter with nobody. A naša dcera ostane sama. So out of fear, A preto úplne len zo she strachu stayed with me ona so mnou ostala. year Rok, after year ďalší rok, after year ďalší rok, after year a ďalší rok, year a ďalší rok, after year a ďalší, after year. a ďalší rok. 7.5-year-old child. 7,5-ročné dieťa. A father that has no idea why he's on the earth Otec, ktorý absolútne ani len netuší, prečo je na tomto svete. comes home and my girlfriend had taken my daughter away. Raz prišiel domov a našiel svoj byt opustený, pretože moja žena zobrala našu I dceru drove over to a her odišla preč. stepdad's house. Prišiel som k našim zaťovcom, k tchánovi, prišiel som k ním. I'm ending this now. A ja hovorím, ja teraz s tým skoncujem. Full of rage and full of anger. Plný nenávisti a plný hnevu. I'm on the way to the cabinet to get the gun. Idem už do šuflíka, aby som si zobral zbraň. I passed by a phone book. Pozrel som sa do telefónneho zoznamu. I flipped it open. Otvoril som ho len And it tak. opens to churches. A otvoril sa mi to na stránke, kde boli zbory, cirkvi. I don't go to church. Ja do cirkvi nechodím. See, to me, the church is for a bunch of hypocrites Pre mňa cirkev je také miesto pre kopu pokrytcov, that need this God as a crutch to get through life. ktorí potrebujú tohto Boha, aby ako nejakú pomôcku barlu v živote. But I drove there as angry as could be. Ale išiel som do tohto zboru naštvatý, ako som len vedel. And I met this pastor. A stretol som tam tohto pastora. I said, I need to talk to somebody now. A ja hovorím, potrebujem sa s niekým porozprávať, a to teraz. And with a big smile, he said, come on in, buddy. A s takým veľkým úsmevom mi hovorí, poď ďalej, synu. I said, I am not your buddy. Ja hovorím, ja nie som žiaden tvoj kamoš. Okay, well, come on in. Hovorí, nevadí, podnú.
And he said, so how can I help you? A hovorí, ako ti viem pomôcť? I said, you can't help me. Ja hovorím, ty mi nevieš I'm pomôcť. beyond help. Mne nie je to pomoci. And I'm telling him all my stuff. Bam, bam, A bam, začal som to bam, na ňom bam. všetko púšťať, celý môj život. And he's just smiling at me. A on sa na mňa usmieval. And I said, what's wrong with you? Ja man?" hovorím, tebe úplne šibe. He said, it's not what's wrong. Hovorí, to nie je o tom, či by mne šibalo, It's what's been made right. ale je to o tom, čo bolo vo mne I uzdravené. said, give me a break, A ja hovorím, dude. daj mi s tým pokoj, prosím ťa. You guys, you think this. Vy ľudia si myslíte toto a tamto. He said, what about Jesus? Ale on hovorí, a čo hovoríš? On hovorí, čo I hovoríš? didn't Na come here Ježiša. to hear about Jesus. Ja mu hovorím, ja som sem neprišiel, aby si mi tu hovoril o nejakom Ježišovi. He said, this is a church. Ale on hovorí, ale toto je cirkev. But I didn't know that Jesus would be in a church. A ja som nevedel o tom, že Ježiš chodí do cirkvi. Jesus died. Ježiš zomrel, How could it be in a church? ako by mohol chodiť sem do cirkvi. So he says this, Tak hovorí toto. since you don't want your life, Keďže nestojíš o svoj vlastný život, why don't you give it to somebody that does? prečo by si ho nedal niekomu, kto o neho stojí? And I said, who would possibly want the life I just told you? A ja mu hovorím, kto by, prosím ťa, túžil zobrať taký život, ako je ten, o ktorom som ti práve hovoril. He said, it's not about the life that you had. A on hovorí, to nie je o živote, ktorý si ty žil, It's about the life that he gave. ale je to o živote, ktorý on I said, dal. oh man, come A ja on. mu hovorím, prosím ťa, prestan s tým. I said, how could a dead guy want my life? Ja mu hovorím, ako by mohol nejaký mŕtvý chlapík túžiť po mojom živote. And he looked at me and he said, that's just it. A on sa tak pozrel na mňa a hovorí, áno, presne o tom to je. He's alive. On je živý. And I said, oh, what? A ja hovorím, čo? I said, whatever. Ja mu hovorím, prosím If he ťa, wants my life, he can have it. ak by chcel môj život, to, čo 'Cause I sa don't want ostalo, it anymore. ja mu ho dám, pretože nič z neho neostalo. And he said, amen. A on hovorí, amen. And I said, what is that? A ja hovorím, čo to rozprávaš? He said, here's my number. A hovorí, toto je moje číslo. Call me. Zavolaj mi. I said, dude, I'm good. I don't need your number. A ja mu hovorím, ja som v pohode, kamož, ja tvoje číslo I don't nepotrebujem. need anybody. Ja nepotrebujem nikoho. Thanks. Díky moc. And I left. Odišiel som preč. I went home and I called my daughter. She was at grandma's house. Išiel som domov, zavolal som svojej dcerke, bola práve u babky. She answered the phone. It's 7.5-year-old kid. Zdvihla telefón ako 7,5-ročné dievča. I said, hey, honey. A ja hovorím, ahoj, zlato. She said, Daddy, mommy's never coming home. A ona hovorí, tati, naša mamina sa nikdy domov nevráti. I said, you need to tell mommy that Daddy found God. A ja jej hovorím, počuj, dcerka, povedz prosím mamine, že tatino našiel Ježiša. My 7.5-year-old kid said, what's he like, Dad? A moja 7,5-ročná dcerka hovorí, tati, aký je? I gave her an honest answer. Ja som jej dal úprimnú odpoveď. I have no idea. Ja som povedal, že vieš čo, vôbec netuším. But I met this guy, Ale stretol som tohto chlapíka. and he has something in his eyes. A on mal niečo v jeho očiach. And I really need to take you to meet this guy. A ja potrebujem zobrať aj teba, aby si sa s týmto chlapíkom stretla. This God, he has to be real. Pretože tento chlapík je skutočný, reálny. So she kicked and she screamed and she got mom to come home. A tak ona začala si to tak vyžadovať, až kým sa mamina nevrátila domov. And she said, now you're going to be a hypocrite. A tá moja žena mi hovorí, takže I said, teraz z teba bude tento pokrytec. No way, you got to meet this guy. A hovorí, že nie je možné, aby si sa stretol s Care týmto about chlapíkom. some stupid pastor. Mňa nezaujíma nejaký tvoj blbý pastor. See, because my girlfriend, see, she's not a Christian either. Pretože pochop, moja partnerka, priateľka, s ktorou sme No mali one in her cerku, family is Christian. nebola veriaca, nikto z nášho okolia nebol veriaci kresťan. No one in my family is Christian. Nikto v mojej rodine, nikto v jej rodine nebol veriaci. So I put my daughter to bed that night. I said, everything's going to change, honey. A tak som ukladal svoju dcerku a hovoríme, všetko bude v poriadku. And in an hour and a half, I'm on a cocaine binge. O hodinu a pol neskôr som si dal kokain. I get home in the morning. Ráno som sa vrátil domov. I call that pastor. Zavolal som tomu pastorovi. I said, your Jesus doesn't A work. ja mu hovorím, vieš čo, ten tvoj Ježíš nefunguje. He said, what do you mean? A on mi hovorí, čo ty myslíš? I said, I did it again, Ja man. hovorím, ja som znova do toho padol. He said, how does that make you feel? A on mi hovorí, že aký máš z toho pocit? I said, what do you mean? Ja hovorím, čo ty He myslíš? said, how do you feel right now?
ako sa teraz cítiš? I said, horrible. Ja hovorím, strašne sa He said, cítim. Todd, thank God there's a seed that's growing. A on hovorí, že Todd, ďakuj Bohu za to, že v tebe je semiačko, ktoré I začalo said, rásť. make it grow A faster. ja hovorím, že prosím ťa, nech rastie to semienko rýchlejšie. Next night, I'm out on a cocaine binge again. Ďalšiu noc And som si again. znova dal kokain. Ďalšiu again. noc znovu. Ďalšiu noc Calling znovu. him. A znovu som not mu volal. working, man. Hovorím, nefunguje to, It's not chlape. working. Nefunguje Your to. Jesus is alive, Tvoj man. Ježiš nie je It's živý. not working. Nefunguje. It's not working. Nefunguje to. He said, why do you think you keep calling me? A hovoria, prečo si myslíš, že mi každý deň voláš? Bum. 5.5 months later, O 5,5 mesiaca neskôr I go out som išiel von. and I pick up a dealer in my hometown. Stretol som sa s dílerom v mojom meste. The dealers in my hometown were from New York City. Díleri v mojom meste boli z New Yorku. I picked up this kid, probably 15 years old, A stretol som chlapíka, young kid. niekoho mal 15 I rokov. said, you got anything on you? Mladý chalan, a on mi And hovorí, he že said máš he niečo did. za sebou. Ja som sa jeho spýtal, on hovorí, že niečo má. And I told him I was a cop. Tak som povedal, že som policajt. And I read him his rights. A som mu prečítal jeho He práva. started freaking out. On začal strašne šalieť. I said, you get out of the car right now and Ja mu put your hands on the hovorím, hood. ty teraz v momente vystup z auta a daj ruky hore na auto, na And when he got kapotu. out of the car, Vystúpil z auta, I tried to get away. ja som sa snažil ujsť tým autom preč. And he pulled out a 9mm. A on na mňa vyťahol 9 mm And from zbraň. 3 meters away, A z 3 metrov boom, 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 he emptied a clip at me. vyprázdnil celý zásobník len ako 3 strelal na mňa. meters away. Bol 3 metre odo mňa vzdialený. And a voice spoke to me in my car. A tu som zrazu počul hlas, ktorý ku mne And prehovoril v mojom aute. I took those bullets for you. A tento hlas mi hovorí, že ja som tie guľky zobral za Are teba. you ready to live for me yet? Si konečne pripravený ty začať žiť pre mňa? I thought, I'm dead. I'm dying. I'm dying. Ja som vtedy mal pocit, že ja som mŕtvý, že zomieram po I'm going to 9 meet this God. guľkách. Ja sa It's stretnem teraz tu s týmto Bohom And as I got out a of bude town, všetkému koniec, ale ako som ďalej šoferoval to auto, I realized I'm not shot. I'm not hit. ja som si uvedomil, že on ma netrafil, nikde vo mne guľka And nebola. I went and did all the drugs I just stole. Vrátil som sa domov a dal som si všetky tie drogy, ktoré som tomu chlapcovi ukradol. And that voice stopped me from getting high all night A long. ten hlas mi nedovolil, aby tie drogy zaúčinkovali. I pulled into my house. Tak som prišiel až domov, I looked at my car, pozrel som sa na moje auto and with the fear, a úplne v strachu I saw not one bullet hole in my car. som nevidel ani jednu guľku v mojom aute. I went to the door, Prišiel som ku dverám, my girlfriend screaming and raging, moja priateľka kričala, úplne bola zúrivá. my daughter screaming, Moja dcéra kričala, get out of my life. vypadni z tohto domu, vypadni z môjho I života. left. A tak som odišiel preč. I lost my girl. Prišiel lost som o my moju daughter. dceru, prišiel som o moju priateľku, I lost everything. prišiel som o všetko. And I went away to a rehabilitation place. A išiel som do rehabilitačného centra. Another one. Ďalšieho. I'm 34 years old at the time. V tom čase som mal 34 rokov. I lost everything. O všetko som I prišiel. went into this program. Nastúpil som do jedného programu. They didn't talk about drugs. Nehovorili o drogách, They didn't talk about alcohol. nehovorili o alkohole, They didn't talk about my chemical imbalance. They nehovorili o mojej chemickej nerovnováhe, didn't talk about 12 steps and a higher power. nehovorili ani o 12 krokoch a vyššej moci. They just talked about Jesus. Hovorili len o Ježišovi. And all of a sudden, 2 months into this thing, A po 2 mesiacoch na mojom liečení, 3 nights in a row, 3 noci po sebe, I meet Jesus face to face. sa mi Ježiš dal spoznať tvárou v tvár. And he forgives my sin. Odpustil môj hriech, He washes away my guilt, obmyl moju vinu, my shame, moju hanbu, my regret. to, čo ma mrzelo. He makes me a brand new creation. On ma spravil úplne novým človekom, novým One stvorením. that's never existed. Akoby niekto, kto nikdy predtým neexistoval. And I went home Tak som prišiel domov, because I needed to tell somebody something. pretože som o tom niekomu potreboval niečo povedať. I needed to talk to my little girl. Potreboval som sa stretnúť s mojou malou dcerkou.
Because I never knew Pretože som nikdy dovtedy nevedel, that I was a father. že som vôbec bol jej otcom. I never knew Ja som nikdy nevedel, that I was a daddy. že som mal byť otcom. I was blind. Bol som úplne slepý voči nej. And I held my little 7.5-year-old kid. A ja som chytil túto moju 7,5-ročnú I dcerku told her how sorry I was. a povedal som jej, ako ma to všetko nesmierne mrzí. And I said to her, A povedal som jej, I'm going to show you ja ti ukážem, what it's like to have a father. aké to je mať konečne otca. Because I now have the best dad in the Pretože whole ja world. konečne som našiel toho najlepšieho otca. He's my father. On sa stal môjim otcom. And I'm going to show you A ja ukážem teraz tebe, moja dcerka, who he is. aký on je. Oh, daddy. Ó, tati. And then my girlfriend came out. A potom vyšla z domu moja I said, I'm priateľka. so sorry. A ja hovorím, na to tak všetko mrzí. I ruined your whole life. Ja som ti úplne zničil celý tvoj I život. stole from you. I hurt you. Kradol som od teba, ubližoval som ti. I hope that one day you'll forgive A verím me. tomu, že jedného dňa mi dokážeš But I'm odpustiť. going to show you Ale ja ti ukážem, what it's like for this little girl to have aké a je to father. aspoň pre toto malé dievča mať svojho otca. She said, I know you will. A ona hovorí, že ja viem, že to bude tak. When you went away, Pretože keď si odišiel z tohto domu na I liečenie, gave my life to Jesus ja som dala môj život and Ježišovi I forgave you. a ja som ti odpustila. And that day, A ten deň we decided sme sa rozhodli, that we were going to get married. že sa zoberieme ako manžel a So we got manželka. married Tak sme sa zobrali just a couple of days later, o pár dní neskôr. in between first and second service at the church. Niekde medzi prvou a druhou bohoslúžbou jedného zboru. Now we've been married for 13 years. A teraz sme už manželmi s mojou manželkou, tou istou ženou, 13 rokov. We've been Christians for 13 years. A sme kresťanmi 13 rokov. Oh, look at this. Pozrite sa na toto. Are you ready? Ste pripravení? You can get a picture of this. Ukážem vám jednu fotku. Are you ready? Ste pripravení na ňu? That's what Jesus did for me. Toto Ježiš spravil pre mňa. Guess what? A hádaj čo? You see this little girl right here? Can you see her on the screen? Vidíte toto malé dievčatko tuto na obrazovke? My little girl loves me so much Moja malá dcerka ma tak nesmierne miluje, that today že dnes is her 11th birthday. má 11. narodeniny. And she would tell her daddy, you go preach Jesus, daddy. A ona mi vždy povie, tati, ty chod a káž o Ježišovi. So people can know who God is as the best dad ever. Preto, aby ľudia vedeli, že náš Boh je tým najlepším otcom, aký existuje. Listen to me. Počúvaj ma dobre. If you do not know Jesus, Ešte si nespoznal Ježiša. if you do not know God as the best dad, Ak si nespoznal Boha ako toho najlepšieho otca. if you have never said yes to this amazing Jesus, Ak si ešte nikdy nepovedal áno tomuto úžasnému Ježišovi. if you would like to be forgiven Ak by si chcel prijať odpustenie, aby ti bolo odpustené. and have your sin Aby tvoj hriech washed away, bol raz a navždy zmytý so that preč. God as a father Aby Boh ako otec can come and move through you, mohol prísť a začať konať skrze teba. just like I described how he moves through me. Tak ako som ti opísal, ako konal skrze mňa. If you do not know Jesus, Ak dnes nepoznáš Ježiša, come right now to the front. If you've never said yes to Jesus, I Ak si want you to nepovedal áno run to Ježišovi, the front right now. chcem ťa zavolať, aby si prišiel sem teraz dopredu. Don't wait. I Do want you to tohto run miesta. to the front right now. Nečakaj na nikoho iného. Prídi prosím teraz sem dopredu. Get down here. Don't wait. Please don't wait for this. Nečakaj na niekoho, nenechaj, aby na teba čakali. Prídi sem. Come right now. Teraz Come right tu now. dopredu. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Poďte sem. Ak chceš prijať Ježiša, prídi Come on. teraz tu. Come on. Poďte sem. Come on.
If you have never said yes to Ak Jesus, si ešte get nikdy down here right now. nepovedal Come on. Ježišovi svoje áno, príď mu povedať svoje prvé áno. Teraz sem tu. Don't wait. Don't Nečakaj let na the nikoho. devil have one more day. Nedovol, aby Don't si- let the devil have Nedávaj one more diablovi day of your life. ďalšiu Come šancu. right now. Ani jeden Get down ďalší here. deň. Come on. Come on. Come on. Don't sit there and be ashamed. Don't be neseď. afraid. Neostan sedieť It's vo svojej time. hambe. Je It's čas. time. Nastal Come on. čas. Nastal čas. If you want to know God as the best dad ever, come down here. Ak chceš Come spoznať on. Ježiša ako svojho Come pána, on. poď sem a ponáhľaj sa. Ak môžete uvoľniť miesta, if you can Come make on, room don't on the wait. side. Don't Nečakaj na wait. nikoho. Don't wait. Nečakaj na Don't wait. nikoho. Don't wait. Príď, nečakaj na nikoho. Don't let life speak to you louder. Nedovol a nepočúvaj to klamstvo. Don't let religion Nedovol, aby ťa zastavilo náboženstvo. and what you've seen at church. Alebo to, čo si možno videl a zažil niekde v zbore, v Don't cirkvi. let what you think Nedovol, aby to, čo si myslíš, because of what you've seen, alebo to, čo si videl, don't let it stop you. ťa zastavilo. If you've never said yes to Ak si Jesus, ešte nikdy nepovedal Ježišovi svoje áno, come on, man. That's what I'm talking about. o tom to hovorím, chlape. Come on. If you're out there, look, Lady. are these the only ones? Are you kidding me? I know you're kidding. To sú všetci. Viem, že to so mnou nemyslíte vážne. Poď dopredu. Jesus. Ježiš. Come on. I want you to tap the person next to you. Ak sa môžeš Come on. pozrieť na svojho suseda, Tap the person next to you right now tak ho ťukni po ramene and ask them a spýtaj sa ho. if they Spýtaj sa ho, alebo have jej, ever gave their life to Jesus. či už niekedy v živote dali svoj život Ježišovi. And if they didn't, A ak tak ešte nespravili, get them down here. pošli ich sem, prídi sem Come s nimi. on. Jesus. Jesus, we're saying yes right now. Ježiš, my ti hovoríme svoje áno. We're saying yes right My now. ti hovoríme svoje áno. Môžeme ich pozbudiť potleskom. Come on. Come on. No tak. No Come tak. on. No tak. Give them boldness, Jesus. Daj im odvahu, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im smelosť, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im odvahu, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im odvahu, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im odvahu, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im smelosť, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im odvahu, Ježiš. Give them boldness, Jesus. Daj im odvahu, Ježiš. Listen, Počúvaj ma dobre. the truth is, Pravdou je, there's a lot of people here that go to church. že je tu veľa ľudí, ktorí chodia At one time do in your cirkvi. life. A možno niekde vo svojom živote You went to a Catholic church, si chodil niekde do katolického or you kostola. went to a Methodist church, Alebo si chodil do metodistického or you kostola. went to an Orthodox church. Alebo si išiel niekde, chodil do ortodoxného kostola. Jesus did not say A Ježiš nepovedal to. going to church will save you. Choď niekde do cirkvi, do kostola, to ťa spasí. Jesus did say Ale to, čo Ježiš povedal, you must be born again. je to, že sa musíš narodiť Being znova. born again Narodiť sa znova. means that you're asking God A to znamená to, že o to požiadaš to Boha, come aby prišiel and refather you. a aby sa stal nanovo tvojim otcom. So even if you've been to church,
Takže aj keď si možno chodil niekam do kostola, but you have never been born again. ale nikdy si neodozdal svoj život Ježišovi. Right now, nenarodil si sa znovu. It's time to get born again. Teraz je na čase, aby si sa narodil znovu you've never a odozdal been born svoj again, život Ježišovi. Right si now, get up here. Nezažil znovu zrodené a možno chodíš aj niekam do kostola. I don't Prídi care sem if you dopredu. grew up in church. A je jedno, či si vyrastal niekde v If cirkvi, you've never been born v again, kostole, ale ak si nikdy and you nezažil don't know what that znovu means, zrodenie, ak ani nevieš, čo to znamená. it means that God will come and dwell in you Znamená to, že Boh príde a bude žiť through a the prebývať Holy v Spirit. tebe skrze svojho Svätého Ducha. Right now, Teraz, if you've never been born again, ak si nikdy nezažil znovu zrodené, get down here. Hurry up. prídi teraz a Hurry up. prídi rýchlo. Hurry up. Prídi rýchlo. If your heart's beating and you've never been born again, Ak ti bije srdce a ty vieš, že si ešte neodozdal život Ježišovi, right now, nezažil Let's znovu go. zrodenie, prídi Let's teraz. go. Prídi dopredu. let's go. Prídi. Let's go. Prídi. Come on, come on, come on. No tak. Hold on. Listen. Počúvaj. There are people out there right now. I can hear it right now. A počujem, že sú tu ešte ľudia, Actually, I don't even know if this stuff's true. ktorí si hovoria, že vieš čo, ani neviem, či to, čo ten chlapík hovoril, je pravda. Come down here and find out. Príď sem dole a presvedč sa sám. If you're an atheist, A si hovoríš, že si ateista. come down and find out what's real. Príď sem dole a zisti, či je to pravda, Come on, alebo I nie. challenge you Ja ťa vyzývam, to come down here and find out what's real. aby si prišiel a zistil, či je to skutočné, alebo nie. Because God wants to set you free Pretože Boh ťa chce oslobodiť from all your anger od tvojho and hnevu, from all your hatred. od tvojej nenávisti. He wants to set you free from you. On ťa chce oslobodiť od teba samého. Don't you want to be free from you? Netúžiš byť slobodný od seba samého. If you're still on your way down, put your hand up on your way Ak down so I ešte can stále see. prichádzaš sem dopredu, môžeš mi zakývať, aby som vedel, kto ešte ide sem dole dopredu? If you're still on your way down, put your hand up on your way so I can see who's coming. Ak ešte kráčaš sem dopredu, prosím, zakývaj mi, aby som vedel, kto ešte Come on, prichádza. come on. Yeah. See, look, right now, Teraz you're joining an army that's unstoppable. sa pridávaš k armáde, ktorá je nezastaviteľná. Because through you, Pretože skrze teba the world's going to be turned upside down. bude náš svet otočený hore nohami. Like for real. A hovorím, skutočne otočený hore If nohami. God can change me, Ak Boh dokázal zmeniť človeka, ako som ja, He can change anybody. dokáže zmeniť absolútne kohokoľvek. Come here, Benny. Guys, are you ready? Si pripravený na to, priatelia? This is the most important moment of your life. Toto je ten najdôležitejší moment vášho života. Tonight, Jesus called you here. You're on God's calendar. Dnes večer vás sem Ježiš pozval, vy ste boli v jeho kalendári. And when Todd leads you in this prayer, A keď vás bude Todd viesť v tejto modlitbe, there's no magic in the words. v tých slovách nie je žiadna mágia. But if you mean it from your heart, Ale ak to myslíš úprimne zo svojho srdca, Jesus promises to come inside your heart Ježiš zaslúbil to, že on príde a bude stolovať, and prebývať v make tebe. you a brand new person. Everything will be forgiven. A že ti Everything. dá nové srdce, všetko bude odpustené. So are you ready? Si na to All of you, pripravený? let's join in and pray for them. Všetci ostatní, ak sa môžete pridať Let's k pray. nám k tejto modlitbe. I see you. Vidím ťa tu vpredu. Are you ready? Ste pripravení? Are you ready? Ste pripravení? This is really easy. Je to veľmi jednoduché. Just say this with me. Jesus, Opakuj len po mne. Ježiši,
I can't do this on my own. Ja to sám nezvládnem. I have messed it up. Ja som to pokazil. I have sinned. Zhrešil som. I have sinned against heaven. Zhrešil som proti nebu. Sinned against my family. Zhrešil som proti svojej rodine. Sinned against people. Zhrešil som proti ľuďom. I have been blind. Bol som zaslepený. There's only one way. A je len jediná cesta, that I can see. Ako môžem začať vidieť. And that's because of what Jesus did. A to je skrze to, čo Ježiš urobil. I believe. Ja verím, that Jesus Christ, že Ježiš Kristus died for my sins, zomrel za moje hriechy, paid a price, zaplatil cenu, I could never pay, ktorú som ja nikdy zaplatiť nemohol. I believe, ja verím, that price, že táto cena has been paid, bola zaplatená. Today, a dnes I'm asking you, ťa prosím a žiadam, today, dnes I give this life, ja dávam tento život back to you, naspäť tebe. Forgive me, odpusti mi of all of my sin, všetky moje hriechy, wash me clean, obmyj ma, aby som bol čistý. Give me a brand new heart. Daj mi úplne nové srdce. Today, dnes, I surrender. Ja sa odovzdávam. This life. Odovzdávam tento život. To you. Tebe. 100%. Na 100%. 100%. 100%. All of me. Moje celé ja. Surrender. Sa dnes podáva tebe. In Jesus' name. Mene Ježiš. Now. A teraz. I am. Som. Now. Teraz. I am. Ja som. A child of God. Božím dieťaťom. Everybody stretch out your hands toward these people. We bless you. Holy Spirit, fill their lives. We pray that you would completely set them free. Spirit, soul, and body. That all that God wants for you would come into your life. And the good news is, even if you came in here filled with sin, if you pray this from your heart, Jesus lives in you, and you are 100% forgiven.